Pine goes met Lily, met Lala, Dudang indas tabange, awit kors tafo, kil dudang. Matakain, wikoski, kastangat kil dusinge, Tomasimit nga wala kasin kaksak lak na sinkat, kimolak, panmol sunlan singe, wikos na kayo ma, kaben wikat kil dusinge. Yoking anlak in kain daka, in kain witaka, akfashi, mamail ikesta na sik, kanasyeske plan bel singe, yok na daka nakikastan kat, in wikat. Pain ko os makain utyak, wikat kipel singe, masya unsa ko nga, in kain kesta taka ni lasha, kataka ni pray levat fast na mit.
Kaksin gat ke Moul kewa. An fak kulo na sin yen forsi maga tipsela basa ke onzo ko malo siak langan insan kesta ta kanila sa. Man pain ko us na kewa. Kulon sin gat ke Moul ki gat kain mano. Sifil bakain flokan ni kilen singe. Tawak ki senri me ta kanim singe. As eitas sisikyak. Anako si ta ke pos si masikyak ngan. Da keshi mga aftoto leke. Na ke mga askeo ke condition laka. Kaya ki mga silu mga tena. Ako yale fall na ke. Mafin sa kat papalen kain uya ke. Kasi ya ke mga kewa. Manan kasi ko kewa katas ke mga askeo. Mande ang aso si de flok na rin takto laka ke mande ya. Tudang na kewa. Ke au tolu. Na ke au akos. Ngayon na ngan kain mtayin kia ka. Tiginistan ya. Talik mtayin sinatas ma. Inel pa Michelle mamatang. Ilos kainin na as. O iya matakta mafaking penasilos. Tasakta. Ngarangan estalam nga lena lakngan mong lewin. Ngan akiyawi. Ako ya ke mga askea. Na plan si nga wangan nga. Asom na rin ka in pray. In pray na sil. May nalisyungyen nga. O iya singan kain. Lo ang ako ya na ke. Ngan mo. Syugin kanik ngan kain. Aklin lal muli alatari. Tigi makuluklaka. Ngan te pangon ma aso iya laksifena. Mga kainsang a salvation singe. Napanangara aliyok na naklak ke plan pel singe. Kung fin pangon yang at te flokon panglo mo. Ngala na shikingan kain. Remain true to myself na sin God. Inkan pray na sil. Inkan pray na sil. Inkan siya kiknak mo na skela. Elikes la masingan liye. Masek na leila kaisi oye. Inkan get in the way. Nara ngayon na ngan kunak balance na wawusi. Na tukun pray lak na sin God nga. Alena anam tan kaya kan fo siya kanak kasin siyak na sila kumasoye. Meaning to say lang nga na pasiskom nga kima kumakfas nga. Awi kom nga tula siskom bela na kayo. We come this far kadalik natas nga. Ang ali la passion silomba o yang ita saktakom ene na kumin kain. Anat likmul nata siksi natas nga kemwel. In fact na sikmo Papa alena arsenal plan. Ilyes ngal mekos. Ang aki
akes makinyikum nag-execution kayan. Nakalmayan pa, ale arsanan mamayen, ash secular job singar, ashrik masipa usi kashpeka. Tasak the manakayama design you're in God. Now Rick masinga involve in kain gasha in konak insurance lalos. Rela POA dal power of attorney. Kain konak kainin resources more available. Masak na syuknan balance yamang. Now we schedule God bless ke grandkid ak singalal ko spenatas matako. Nansiyawa. Na panang mga kewa taka nganget ang di nga sin kun mga in kosrela vision si makat papalusin na sikne. Na ngat singe pa ingatali kui ko was the braille na ikong elekias na sikfal na kipelo na ki ako lalaga ngante tako na yeneng yengo wangan ako la wuwulak. Inka in tako ki makastan kada tako. Nali yok sigindan kala week singe pa sham kun la efo ngakom met ki Protestant kat shreng laligi Catholic. Week na yok si banga kadin kon konak la efo. Na mo atheist singe sikyak. Atheist pa na inash interruption je. Nara sulpe usyemengan kain sit down shikelina pa mayen vision jimauda kana sikepa. In the last 40 years, pakanten mamagadak fashe, which is not biblical. Tema kaslan gadak kalimbiga dinner. Mana man-made directly. For example, nga, we alugisen ria Kent na pelan itawi, pelan church le Mr. Lanza nila wala inuse istru siya ki wasasya. Na istru siya kat kain ngakan play pe clip kaya ta siya tingin na. Man nga taganan we go spray le. Kus kan lip sila kata mo makalim ki report siya. Pero na lo siya karangan pen ko siya. Ki sim yok na devon siya. Nara ki nga lip siya na ki report lala nga take notes. Na nga lila alarsanan mama ak fashiyak madena mapayapal of fact minorik. It's really in the way. Na banga kata o yes si matakanan si kanji ke shuk balance si mga inino. Na balance nga matawa kuru insyaw laga ngamdan kiya ka natalik na atas nga. Nga sumin wiyalo ke si Henrietta na wangin matol. Na le Mr. Lanson en dahil to ke alumita. Nga siyak sila biya tolo. Ilma del som na tako. Na nga som tayak kalamisil tigin Steven. Tiginalik lang nga som dahil to ke. Tafon ngat ilayas matol at ako. Na depat na mo kada mo me quarter of the way ke alumita kasim tako. Nangam na to gani sisin met perisher nga tamle leferiel ngal sham sisik nangasyak sila katalik sin na tungo el epena el autistic el mo ishes mo aok nangange ash ako sin siya ulaka na lut nara pange kata oyema aske siya uapema kata pela el post challenge na shik nan balance siya mange as a grandfather as a father now as a man of God machimalang siluti kaslan God I really need to find the balance na and si fun na mga sum na way ba through Christ in sum na rin God na men gingata ko in we go I want to be as real as I can as possible. Ngayon nga pala na pala, nga fatotula na pay el muliale, nga kanli. Na good news, mga kandok, share ba, wiki ka sumla nga palala, anayin, faf siyan kiniya kuflak wengen le.
Nanga man nga inge na nga iso no longolakos pa prescribe na si kiltu teng juteko. Nanga siya nga me, nga siya nga shulpe, samil takta make, di shulpe subscribe ka ni no. Nanonaksi may kekta na si kepa. Talik mo kung na fukukuluban dik nge, kanatas nge. Nangasiksil tal, ana tay kain naknas, sang Paul tal siki iseniak. Nasita ka ne, anayin ules, sita ka tuk ne, del perap kasilin ne, ingena, ngalila niyak folok lawa na meta. Nga faknisin dan ke ka ngaskilila masi ngalinga kumliye. Na liye, na Michelle sinatas nga papa, ngalima dehydrated me, fitloman. As remedy singa ita kanara na ke. Nakanin mga taka na ke. Si mga ke akalimia finwangan health lakom na finna shen las kamema asen sikerufle ke Moul las. Ta fin tise sil wangan in Moul lakom na katekapental. Nanganan ka na ke tao sinluya somla il silica titari. El molikat la tar fin saxinge. 2,000 years ago. Ke agony masikyak na sil fin saxinge. Nakalme pakat cilia kitari. Pelsi nga kung tafuela la kaila nakatundak rejeki. Nara kikatak kasye mga rela metigat ka na kimalutut ke wiksinge. Ngala kasensya kin kasi oye makatash kema. It's not biblical. Nakataka tayo falyang naki malutut si mataka ki senriyang maya samanyakyang. Nakipulan pel si mga tataka ngasis lang ang proy. Ngasis lang ang line mo lak ang next ni loyang nakela. May napay si ngasyang. Ngan defosek. Napana nga yok sipe napay ngan taka wiko was proy. Inkain akalimila pangimas kata as passion sila, as prayer sila, as ngan sila. Masing iti matfana sikyak na oye sina mga mata kusay akilin anain me fukyakin nga prayer kin na pain nutut kin gaslan ka ata. Nara kiltu singe matakain akfashi mamay kesla igekta na sika. Nga fin shak mo inikekla na siko ika nga daga tafo ilape mamasha. Ta nga lalfigi mo takala ko lituwa. Et tala kay lawali ko stafo. Nga taka na kat itkos ang alyengina. Nga takain na shulpe na kaksyakin kat ke wala na lal. Takotin lal na sik. Sewlak matkawak sew na kewa. Kadin shulpe loang na ke malikas na siya mayen. Asma elikas na sika. Nga sensin kun oyela ka nga narani nga koshela. Malikas na sika. Yok niki na kewa blessings sing. Napayanang takala ka nga takain wiko uspray. And sam kun iknag ikas mama ashkimalutut sing. Nga orela be study laki sapta tolu shafladari ki revelation. Inkan davulam dak fast na mitbe. Sek na ikas mange. Wangen mga limo ikle yok ma sikyak. Tajakta masimain sikyak na sikyoko ba. Ngan kan very obedient na malikas na sika. Ngan kan loang na kemayin. Nga fintiya nga sinsin kan nanistalikia. Agulo malap ki aslowosan, matakang anaklin kumtikin makil, ki aslom yorakil dusingaya, anpain kum glomalap, nga dalang bangon yung atin of lokun ki sipin pangasipela ko,
Dam del Fräulein glömma arslosan gewa. Eg osma sa barske background ngari ti siam skulal David nge. Naga de fashna med. Da week sim singing ngakan lila fukalena yok me shof ma elche kuluklen al chikilen kansang me konela ma si mai kek na sikni. Na mayen sipela ngakum da we Catholic. Na pa Martin Luther el ekalla o ya singe parang akong Protestant mo singe. Na ngata kain ekasek ke. Tarakta ngan kain reading win jam school al David nge. Kat praile na kat fash. Et the list ta kain ila sa kisben. Mange ngasak na takin la etak fuke in mo when ngayon nan ka pa retention bello usan na mun kastan ka da malikesta el patati finaspellum na kum ikesta pe meto sapta singal tolu kum hindi kai si fute si staklu kai si fok ma fute nga il yoki kai si sile na ngariti Samuel David sam si oklong lu fakla ngay ngan kilos fak na sik lila ka din som na in lom sin lemkat inge katutyak tari nan kalkalo mo Jerusalem. Jerusalem si city siya si feel masayakle. E arule na nekyakle wo paingen ma shuva takawe shuflan Israel. Insang kulo na sinlem kad fal na kima el sapkun. Paingen si toksalan Israel elos mtawe in kol metlalos keswaswas. Proeta Jerusalem in misle. Lela ta elosya lang si kumin kapkapak. Lela ta inos misle in kalkalom. En wangin ma akulukye in kalfalatwe. Kishben met in shawlak. En met kawaklak. En nga fak na sin Jerusalem. Matana in misle. Kishben lom sin lem katlash. Nga pray ta in woyom. Anak ifaksingan katagan ni pray. Fakat fash na med. Kat kulo malap na simkat papa. Kikat Moul sunlen sa sing. Katita la pel sina komesta momong lasha likikata. Sjafla Moul lasha. Sin siaksima ta kana siesa e fin sjafla Moul lasha. Kadashni nakkal noa katwangen. Leila katna kayo masak na aslig nakkal noa in kan suang nale. Main kong fakla. Inoya na ki masikya kin bellal noa. Pel singe. Elche eklaliki. Katliye. Kaini nakel pespes masikyak. Siskers yematash. Katlilan merke te sülpe merke sima katitoke. Katitolale na fonsek na paebel. Na panang yoks pega din da kana yetom katfletlash. Inkainu semiste nasish. Katfinte liang siya ulasha. Katfinte liang taliknata siya in tofela likikat. Na maasima kumdikia yoros in karangin kat nge elwangen le. Kat kulo malapla ne fatoto lasha. Kum na tuin lang sikat. Kum lang sikain mitkat ne who are broken hearted with heartache. Mamasalsal na na. Kulo malap na siyum lakum taka nakikain mitkat inge. Nanak manas. Ikesta na sish. O yes was poelo makadinta ta falaliki. Kat kaksyakin kum. Panang makat matayang na kaya. Laylan makaslom. Bangon kat na kaya. Tapakalang nakmanas. Ikesta en siya nagi masi was poelo makadin nangaru. Ikesta en siya kadino ay na foksima. Ako lang nakisifuten yoki ke. Kat nushesium kat papa. Komintje siskatle. Katakana na yetong kipelsinge to experience your presence
in chulpena we met weesh met lili met lala inka not moton shona takana yetom nakalimina shumla katla lal fingi kum na pai wangan si magat etta ke moul lom kana ke istrilum matrit kin ke kaslo mel dafungle panang lela met na ke walom mashek na ngos lan fake ke kaslo makay met weesh in pendo ki met weesh komet in gasas no room in de volleek kulo malap na siyum ke pel si makumesi na sish kat matlalal fungi in si filpe sisin sikin kaslo kometa lananak lasha ashurin metlashma mdain masla metlashma mdain gelbos kafen finne elos mashakna mdain ashur kat ksheshum kat papa nakmanas jetuin gashakat keo and a kai sisish mashke leadership position isla kafu for willikikat nakmanas dutikat katin esamkin meton kos fostelngol dolu in syuk mit tok shalo maswaslom kat kulo malap na syum kat papa kolkat kadin met kolwobo inakilen eninalan katin mas elosya metsena finena gafin elosya shiksin malik Leland bangen narrative masikyak finne nage kollan met kollar finen White House sigatalal fungimo policies lalosa pameta matakea kamataye katngsheshum kun gasha met lashingi finne metlan church magasha preston lasha in the som nage compromise naknas gasha katin the file el ki mapais wasloma there's been political parties lasha there's been political fiat lasha gasha katin tia ANC in the koshelam dash na ke masiwas paelom kana ke we met kat ngshesum kun orani ke wana naklan met kol in should be loin na ke mamakatashke elela met na kewa in ka nakilen eklelan bel eklelan mamasha mahingin ka na railos in gan kashas na iro kat papa nakmanas ikesta kadin shuang na ke akum kadin kan pla pan Moul ke pel si maupe ta kana shish ta nagatashin nak ni nakukum dari ken win na dum kadakulan fast na met ke pel singi lela kastumin kan fakirelik wana medalong lalkush fo singa lalkush ke longo ken win na dum Jesus Christ kat nga shegum ni kesta matanin sien met na ke wiyash mawikat ke pel singi be elos mai vataka ben belupsha ta kastlom ja netuk ma pat finde ka shafella wangenle ken win na dum Jesus Christ siya ta kamisya tukun len dolu ikatang la makuluk inakalemye la kat na yo malal fungi hema victorious in the end ken win na dum kat faklo malap na siyum amen well glomal lap ngan faklo malap jinkat nganakilen ko was mataga benge na email by you finne na ke game monika mike an kaksigen kat ke mo lasha gastan gada the going in a shesh kadin fast na met anaking akalemye matakain we ko was in praile in kashagat kewa tawaklen lasha ke gastan gad ye manakewa ma ele taka in kasha malutu chima e kasha ko litunga fa taka fall na ke pella soyeka ke lenigas falling rakta na ke week si mga adaptat yang na ke ngandi ko we kompe kaili balik globe ke uchakloman kos findi na ke kashin kol na ta shata na week sha flashing ang samram ke yot Moul lan si Tempul matal nara ke mante ya kuno kon mata ko samram ke
le long le me ko sa sam ngam ke si pe lang pa ye ai sia long lal ko fa singa la ko ke long lu ngata ka pen sam sam kin mangan ta shak ta ka ta kais ka ta sipuk manga te sipuk sangin fall na ke malutut mga taske na pa sam si oklong lu su ko mga rit kene el ta ko na sam si oklam ngol ba ikaya kung fin wi alu ikaya kung fin wi alu ikaya na den akataya ki sam lam ngolin kapshayak na ke ay siya longol ya singal tolu eh inakalimila kadel fakpe mo kadin tayo tui pasin kaksak la sa finwangan in siyaske pangan kita mal sam sam kun nage sam lam ngol kita sam sam kun be mangan ta nuskat na nage front load si makat ta kaya na ta ka akfashi met nge kat fin lo ang nage week musenge ya saklukan kat fin lo ang nage week musenge ya ta kaya pa singe ta ka ki yot mo lan si tempal matal na si Peter Lu fasin kis nga lu pa ta ka ya kiyan kade te akata na phone ngat te akata na phone na ke musenge ngata ka ngan matawak arain fushesh na shesh kadin kain matawak me extract mga kaiskata kingalut-lut na ke piano ka keyboard siet fais mo da ka na sige pa ngan do it in increment of 15 ngan shidel ka nun sa ko ngan dikiya som faloko nangashki nga nara ben kilutut pa epoloko nara pangagata mama kadesh ke liela when everything is still under construction nara kilesi names na ke week musingiya tukun nga kung participate ke magadak fashing ke week singiya na casting this of mo identify me kalmen identify kalme pa kung establish ka indicate la siya ka mesi na masima fakyak pa identify me the stone in Zion na payo din Moul si masamsam kenyak nge na me Zion si masamsam kenyak nge Zion si ngayon pa me inging sa ko Jerusalem city sil David masamsam kenyak nge pangan masimit nga kumtagain samsam kena identify pa fakla establish ka indicate fakla siya ka mesi yo si Zion masamsam kenyak nge na masito ko pa explain me difference lan identify me difference lan me explain identify pa kung establish indicate la siya explain kung me ana kung make an idea ka situation siya in kalim na si me da kung describe ye sang ka details anin sang me in the kain sang akataya ke na kita ko singan kasamsam kunya ka fakla establish explain the relationship kumin sige me pange akatayan kalim sang details kengen kapsha me yodin Moul sige met Christine siya na ke yodin Moul ke Jesus Christ pangan objective siya kluma ene na nangyuro kum fin pang akom sumuyalo in frete kaya na fin siyam lam ngol paltiya kaya na kumiyange kate kapshav kaya siyam lam ngol na ki me living stone jenge yodin Moul jenge as a Christian ka kapsha na ki Christ nara me akademi mo mas objective siya tulo ba propose a wedding card kanen propose pa proposal o yema kom ananorela in akalem yengse na card chinge pa watch over in makum kain protect ka control na ba fakla propose a way to card himself or herself liki o yema unholy kinga sam ke unholy nge kan me pa hanan sam ke la me matal na nga
lamani shesh ki nga sham ki madal singe mayen ki Wednesday metiki ekaya eka ngata na wialu na Wednesday me da ngatu yak sham kun kas singe matala la me fakek bel tolu ki ai siyasapta on gos fas tolu ayape fakek agos fas algos matal na si mga alikin kalam si skewa and correct me if I'm wrong boss pelgat fak mo tronjila malu matal tepa ma itawi loyala matal tapa nga matal na kasi furniture la malu matal pangay concept si mga ninsifa kumbel na kaywa nag-isamsam gun nga unholy behavior nga el samsam gun na siya da folok na nagkakasi nga matal mama wangan mo lang ay matal fa nangafakla rom singa luo fasin ke tolu polel fakla nga ko minta ko ana me kisya matalsi na eta fall na get proposal way to guard himself or herself against unholy behavior na kane pa oyema ungodly so falok na nagagasing matal nga kum kain matal nga na kumpay otoila nga na kumpay si fe na bring ourselves as a living sacrifice. Nga ko minin tugunutut pa la siya kalu la siya nga ko minan song ikesla ladalal pol na sin matrom saptas nga lu fossi na getolun siya ke liya na pa ila me kalmen faksilal nga. Namin kikatata ka na ki samlam nga ulada na subtopic siya fak mo alupay nangakom ta ka alupay if ka na sinkat na kumni na ki propose a way to guard himself or herself against unholy behavior. Nga ko may karangin kat fakya. Naligin kisamlam nga ulso ko kingasam ki ay siya ilmo mensis kum deon mensis kum de fakmo kum kaksya kindia mende na payin siyom. Nakakinata ka inu siya objective tolungan metikat fast na meta. Nakimalutut makataske naki wiksinga etaka. Etaka mafon la siya shirosh. Kikashalan gat mafon la siya kate fin ka en obedient ni taka kiltu denge eka nge naki mange etena lois tajakta in ka in taka when time zone la siya difference nga na nakflat ye bepel losan nara ke malutut ke week ngayon ke introduction siya ma samsam kunyak nge fakla kum metol siya siya metsima orela ka tile Catholic inel pa Martin Luther. Nagisiye ang fukwal ngal tolu, nagisiye lam fukwal ngalon kos, pa samsam kela, ke Moul la pange. Martin Luther il so min lutut masap, na el so min lutut masap te masi sikyak na si el, na pail furla, te lutut nge masap, pail furla na ke, som na ke, pasafta yelet prislene. Na ordenia kiel as a Roman Catholic priest ki siya lamfo ko itkos. Na dukunak mo siya sila nga yes nga ulda ko. El matawagin kasensya kan kata practices maili maurek ki Catholic Church ma unbiblical. Papalaten a fact. Kata mangan katsamsam gundari. In the last 40 years, na kung finliban nag-report siya, nga tinasmata report siya lal, le Mr. Lanza nata, nga play ko hindi kinga takatuko. Kata mama samsam kunya ka, ito na pipliko. Takatara. Nara kishi pesi ngayon, eventually led a group, el rela, ora kata usi ta, sikyak,
Madalta likina authority masikyak Roma. Na finpa pastol ko siya na let's say kat mettevan chakalieta na ma pastolero tena fast fall na ma pueblaske na los matawa exasia. Pangayata singi ko enutwe ko melim ko enwelang. Namin nga tikan fakken lila min en lila Edal na cool na ki yang sumla ni musingi. So nash chairman si sayan en lila ni musingi. So na. Narana ka din falen ka atin dictatorship mo le papangan. Na en na lila pa cool ni musingi kalulasyo. Nam kisin siya life. Pate si Martin Luther el relang. Na in so doing, na Luther el sisla practice ma orek ke prisya. Convinsum na saiben ngam dawe. Na may tivin rela maklukshi, dala sham na kiputshi. Na in their mind, they're thinking that may chin putshi, priest ma del confess na siya, sham na siya. Bangan me, masingan, del bangan mo, priest ma del sham na siya. Na del sham na siya, in confess ki makluk lalosan. Bangan simal, di matena paya. Katapit siya kusling, detective nga som da ke puching ta sa no motin som confessing ko na klase rela mange na kan di pitse singa na Martin el matawakin sisla ka ta mama elo sa mo tradition nge nara si mama esikyak nga na pa in kan sisla hierarchy singe me hierarchy singe kumrela ranking system si kumrela ranking system si na ngatali na keluti lash makataka ko nakingan madal singa. Ashkangan madal ki pasta wangan ki tikin ka matalal fungin si. Kasinsiyak kin masikan sum ko naik. Katinan san el pasta lenda ko. El finne batle efo manel pa pasta. Skinan ka mangan. Efo metaru si mate tikin si dele minister silme. Nan ka kuya. Ngon matal si nainila. Papenalo. Tafkata ngon matal si nga nasyuralilal suwaru. Nan ka masingan nakuya. Pa Martin Luther ki nakalimyeng nakatsum na rela ranking system si. Finmutla sin pastol na epangan ma de fashke. Finne sa tao. Finne de biblical. Pangan o yesi ma sikyak nge. When malan kada, it's not a dictatorship. Katorela organization si. Malan kada organism si. Naurela kat mo daw aksum kadinda orela o yema kat akflati katamit wal ngene ana kadin pilesela mathematisa sil takana ke alang sure la kisin pa nga klon sil pastama tikin tikinis besta matsi mai na yaklo malu pa unchurch matsi mai na nuchaga pakatanta man kan na meta matsi mashak na shugin daga nakimalan gato narakat takle meta akat man kan la matsi matakatalila do I fit in kangakan la lalfungi matnge madal representing Christ sa minsan finsaksing can I do that mama kadeta ko eta ka samsam kunyak na shish kadin kan loang na kenge narakat finli na ke no wangen na pa ranking system kimalan gato wangen na para Luther el akalemimo Christian na kewa that priest wangen division in masculine clergy lady
na kay wa na si met Christian je gan minister na sin met Christian je ske loang liak kuya mange katsanol baslen ka alula masige vasomne ke morka el vinte yorek el kafu America ngon si man ke machinga na wangin le wangan le sipe faxing pa Christian could effectively pray for another Christian. Met Christian siya, el para ke siya na met lalalfungi katilin siya ubeke. Na pa doctrine siya ko as a priesthood of all believers. Na pang central dinet siya nga kong Protestant askeo. Pata ka ke malutut siya ma ito ko mga samsam kinge si Peter saptalu fosin ke singalu. Siya nga ka na ni kasek mo kayo na. Nga ko ke kashalan kat in kan detail siya mga. Tangake na mukle kumyak kumindi. Massive in masim lagi paypal kada server great loss. Katsamram kan lash puk ungulon kosh ke paypal na phone na. Tol ngulya ke uleng mata longolit kash ke uleng sasya. Luo Peter saptalo fasina ke singalu elda ke New Testament. Nara etaka ta samsam kun na ke oye magat akalim yenge. Peter ka ditala elmet fakasi. Fakyak mal shardak. Na katamay tali mo shardak lala kuluk. Katali mo wo shardak lala. It depends on how you see it. Il penapa kesipin shardak lala ilatu lelen farfin gofa. Shardak lala pakalen shin si solzia. Ashna sanan mama Peter relata. Katndo kisin siya kunla. Peter and man na paesi. Nara el kaya na fakot na ma. Lal na yung katinan ko el kaya na fakot. Kimeto singalon ko fastong Luin ke longol dolu. Peter el solella na siya ye. E matawagin kail fak. Kadel tiya kain lela inoingen. Lem. Mainget tiya kain sikyak na siyum. E met siya silfak na siyel. Siya furang sil Peter e fak. Falal kiya setan. Kung siya matikal kal na sik. Mananak lumingen tiya mata kasin katme. Amasin maita. Siya mafakkel Peter akalimiyak kime dolonglon kosh fastol ngolit kosh. E Peter el fak. Nga tiya lavakin kom. Nga finne wi kom misye. E mwetlutu chay na kaywa. Elos fak webena. Kaya kaunlan Mac sapta ye fasmigos ngon gos fak mo na Peter el fak na sin Jesus. Mwetluti. Siya el wuki kat mataingi kadarela tolu iwan tak. Siya na siyum. Siya na sil Moses. Siya na sil Elijah. El metwiela. Arula na siyangeng panang el nakanlala meele fak. Son singa laikos longolit ko siyang wel Peter fakange. Peter shak na tu long in siya. Katasin met fak na sil. Katia kumpa sisin matlututan met siyan. Peter el si fin lafo e fak. Mo tiya nga. Sisin met kalansap. Lan met tolfalet. Siya lan met siya. Ma Peter el pakalain siya. El gasta e fak. Kumpa nga liye. Ulal sisin inimese. Baye. Peter el si fin befak mo. An pel siya na mun siya kaklang.
Kadita kel Peter la el impulsive, el reckless. Tasak ta le fakla ma le faka. Apa meto chon fak ma singe fakla. Na tiesit sap matamalututin suang na finako. E kalot met na lefo lefalo el sapalik meta. Pangapelsima me samsam kunjak na ke me tiesit fast fin ko va na Peter ke dia ka el ke la nukwe. Ke account la John el fakke saptas nga lagur fasngol mo arskatla si yorol Simon Peter. Na el fa sek esang pake si sin met kalen saplan met tolfalet. E otela shel len leyot. Inen met kalen sap sepa Malchus. Nara inakalimila Peter si mat sam kun nga ila nang akom. Sartak lala or el te akilya ki kata mama el me mama sikyak na sel nga el ese nanga shikein me shona na ke mail nan ka mo le fala na ke nara fala ta katkan liela kata mali selang na ke anan the contradict o yen kalan saplal nga samsam kun nal Peter men folok lokin kan tafula makatash kenge nga ta kanan establish musing ke listen context o ebe introduction si matagana kalimila me malutut na ke wiksinge ashke samsam kun na ke yodin Moul jinge na ke flok la nga flok ti samsam kun na ke sipelang baye samsam kun na ke aisha long lalkosh na ba samsho long luo o ebe sam lam nga ul jinge taksilak ke me sam lam nga ul jinge ngaki na lena anchi kom nidit kosh palala lashnge inanchi kom metigat fashilega ke gat tako ke malututsi ke mantea ke aisha long lalkusha na fasine ke singal tolu el samsam kinda ke talik natin me northern kingdom padel ma Israel matako madaseria daga de usla papa digin yan na talike nagatngetang liela siya usinganel kerufletari. Meaning to say, papa si pasvin siya nalos na kanalos sila. Natok ka ta fa orekle kay ni no iye masikyak ma taurela pe fa ko sa siya si bangon Hellenistic Jews nge. Ta kalmen fak laga pa kete taka togen isyong ang malutut siya nga na ke sam ke week nge ke yot Moul singe aisha long lai ko fosangal singa la ko ke long lu ta ka sam kun na ke men kita kata ligen me Israel talig ni gat na ke north and south na ke north shikya ko dakle na ke strong you think that south would take notes na tena shikya chuda dena chuda Benjamin Barela south el del tena forlaleki oyema or talikdin gat nga patajang ke Elia namo paeta ka da samsam kunyak na selos penge nara ke gat samsam da ke yot Moul jinge masimai ngani ka asik metigi ngasom floko kemniton gosla lang inakalemila God condemns false and hypocritical worship kalmean pa el tena lang sin siya na paye na sila na fin pangakom claim to be a man or a woman of God a wangen isustengan yurukom katena repent infa akfalatiel na pailak kalem yeke samsugonge atakay nakataya kela men sispen na kuminde unkak siyakin dia na kumwet lam daw a clear na practices mga tarake wosa siya
ka for lash na ki kai sit church nge. Ki got sum na ki kai sit church nge. Ka got sum na pen farek ki ship yak awon goslan Jesus fin saksi nge. Ka kat form yang na ara fong lash nge. Mana na ki self glory lash musinge. Because God condemns false and hypocritical worship. Nang afi kumbinta ka wialo in Wednesday kaya ki samlam nga ul nakaten na kapsheng na ki samsukulal asap nga na ki mama aishal sham kun nga na kalne pa kat short katen na sanglasin met matako in lupsha kaslan kata kapa na yok kish besira samlam nga utsko nga asap ma smastakeo. Men lemel fak meeting fak melos alu na sik a kaslalos wangen kalmeye en cielos los delikia que masap e akwak ma recklessin met malos kalye makena nashkili faksinge masap e akwak ma recklessin met malos kalye makena nangitlali sham sila kikesla kel Martin Luther la prison bakol me Roman Catholic authority on your allos el pat que la tisis yang alimekos que siyang alaldala makusarang ate makikaslan gat siya te siela na nasi kumisenge ngayon ang lifu kunurek malak kumisenge na el fact mo limit the fact meeting a fact mo los alo na sik a kasla los wangen kalmeye nga kung ganyan la som tu leon financierte pa na sinkat tena main siya wuwosi ngamda kapsa masinge la kigatsum na tawon siya sibela tana matalan fung ingay sakapot kay Winston nga uchak na lamaluwe dalawon nila hindi ka na uchak na lamaluwe wangan matsyam ki pelan mo ito dano naklalo sa sakta ki sakapot luke tang sila lai siyang ipa meeting effect mo los alu na siyuk o kasla los wangan kalmeye na mena sikkom nga kumaski akal noa nitu palalas nge I says referring to speeches to honor that is only lip service. Elmo artlalosa is far away from me. Now, human rules mariklangan ilta ka na inta koshela mo ito. May kaon kosh fason kosh gal kosh sindang kali evakla malem kadelin inanurek. Pahingi malem kadelin nanreka. May nga usi na sinlem katlan ko siya ki nga ita ka inalu na sil. Nga kung siya nakisinsiya come as a living sacrifice. Rome singalu fas siya nagatolo. How do you bring yourself as a living sacrifice? Yang nga usi kaya fos ma uemit in magkasya for na sil. Nga sano insaf la yesing nga si piktala alfu ko suko. Nag-church Stephen siya mo, diksulakan pa yo kemeta. Yalim ka del fan siya nga fin usi pasti kita sin sip mukul na yorol, e fin pasanan big mga ustako, nag-isaflao. Kapasti singaw in olive, oil in olive, yang nga ka second one siya na dikinsang moli makuluklok, mo, lem kadel faktari na siyesla, mewo. Mail ene na siyesla inge. Inara masiwas, in morgan lang si pele na kaywa,
en Moul in si pa si sel yurin kat. Napa ke pellan lema el fak na selos. May tingi sa nakin ya na ke alalos a in cielos lustikia. Wangan si penalo lalos na sik. May nilos tu ti meta ke masap mailos si fena orela ona in malok. God bless you all. Leilang ako mintie. Patatyang nage oyelan met. Inkan sang koshela lang kalangsing na sinmatuya siya. Ako malap na siwos. Nga mga akalin na siw ko wa matakaan. Tambay kindi. Kaksakin kat. Kumtuka batad ki akalimila ka. Lene kaya siya nga sum. Alin na yokin pro na sinkat. Pangay may kekta na sikat ako. Fin alang silal. Kadikain takain tafulan matawak. Isyong gunokon nga nakimuluto siya ngayon safla week siya nga eh. Ta katita na paila mesi shamsham kunyak ki week siya nga. Nga fincha kumin kan we got yang oye ka ke eko oye ka kaya takain kan matawak academy devotional reading nga. Kaksigin kat katagan ni pray fakat fashilik. Kulang malap na siyum kat papa ke pel si makumsiya na shish ka din kan takan ni kan gaslom nga. Katakulan fashilik ki pel singi ki len lasha. Kulo malap ke Moul lasha nakmanas ina nakikat project tatagay ni lasha layla kalang pakoten lomin wikat sisin silangan medal in kolgat kashikat kelen misingya ken when na Jesus Christ kat fakulo malap na siyum. Amen. Well, banda kay ni lash misingya aksi ko siya kiko usle kulo malap kaksigin kat